Anyang aki din! Aywan nga yan ba kay? Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano agabsent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabaulan. Asi daglaang mo ti klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, nuday tati ko nam. Agan anad ka nga raw, diti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Wan gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. 7 months matan, iso mabalinan ang makita da. Paul, makapa-excite mo'y pakay. Wan nga rod, uray siyak, kat excited ak matan ang makaamu no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit. Kabaelak nga oras siya klaeng. Ha? Sayang namin ti may saal daw nila kay ko no saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your ornungan may ti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan ornong na mare. Iso ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat Masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Baring sa napilay di papanam. Ibagam tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si Trigalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat. Kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige. Ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga ron asumrek iti trabaho k indon bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaranak mo iti dahi nga imbagang bakit. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin niya anak talakay. Ay na, nakaragrag sakak man iti dahi tangay padamag mo bakit. Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga raw ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kahit ko anagan na. Saan akarding? Sige, nuday tati ko na bakit. Itan, mayat magkidi dahi ta anagan. Kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim lakay Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ulitak Saan mo nga ibagbaga iti uray asino? Apay akasta ti bagbagang bakit. Anyat kahat mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakkan ka. Saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino. Ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kahat mo. Oh, Gina, si ka magayam. Anya tigatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpalt. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day.
Ay katala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wan mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati ja bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la ko ma. No niya ti gender ti agbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti jak masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ija balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayat anya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba na gastusan? Si Kaki Dimat, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak mi. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Angelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakuna na anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakuna na pa'y kano, imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mat akumpitensya ti panaganak? No apay mat aday di ajina, takas di ti ibagbagana. Mayamon. Afford tamoy, nabilang dayta ibagbagana at gender reveal program. Iso na lang, tasam mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yornungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada taragita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da agastusan, aramidin dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagin na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat la unay. Kabaalak mat agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mat nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan yon. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo nga abanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal tagbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala, no siyak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang chip naman kapag ganyan. Anya? Kababain mata ka dagiti tattao nga umay no bilang laang. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man din na urnong amurang may kinilakay ko. Aglabaak pa'y. Ay, sayang.
Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga no awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, uray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan, Mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat Bongga naman. Ay, amare. Sana mabalin na simple lang. Si kakit Damon. Ha? Ay, gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag itay di balay na. Iso na lahing tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapalaang. Day tatipudno. Mare, anya ka din ditang hipagbagam. Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laang nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din? Anya, Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ado ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapalaang. Anya, Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti naramid ta. Saan da nga afford. pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nam, pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Iso nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa nga imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Uy, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw Iso ari di amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ah, anyat mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay ng laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una ang matagiti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarem ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang kay ito sa rin nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikala ang dakin afford. Ngam ita,
Umay kakit din umutang kanya. Mare. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam tumtas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mare, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan! Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, mamasikog ka, di nagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iyornongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo no nyat ibagak itaken ka Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas tangay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Itikal man na nasabat ka, at aimat mo nga ugot ti kamote, mare. Sa ita nasabat ka, ugot man ang tiimat mo. Ha? Ang mga no agsabat na intun bigat, kat ugot man ang tiimat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga anusan mi akin nilakay ko ti agsid-sida iti ugot ti kamote. What? Manumatan alawas akastoy kanayon ti sidaun mi. Ay, una yan, mare. Agsapol ka ngamin iti panggidam. Awan mat nga rod ti agayab, mare. Rumor ka, mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam, siga ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wento, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan di ka sa abiyag, mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maapit nila kay mo ije bangkag na. O nayan ti kastoy abiyag. Ha? Bigat, alda, malam, ugot lata ti kamuti ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay mangsapol tamat iti panggadan, bakit? Tapno saan la kumaamang namnama iti apit iti bangkag. Lakay.
Kasalungay no panagaapit kat maranaan tinalaka apresyo tinatang. Ay awanan na. Alawon, manggedak lakay. Mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyagta. No at datalaktan iti balay ngagtugtugang ngagmalmalam. Magichis-chis mi si ti karuba kas kada no nyapa dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, mare? Makita ka anak kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapayan ako ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot mo ti imat na si Danda. Anya? Wen, iso ako naimbag ka pa'y tada karne nga imat mo. Awan samot ngamin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay ay soas makikaaruba. Mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamad mare? Sana all? Awan si Dan nakastagadi? Aha! Diyos mio marimar. Ay, sika talaga. Ang mga no adda mabalin mo apang irekomendaran ken ko na mare. Tapno agtrabaho man. Gantap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasok to asaludsudon ti boss mi iji grocery a pagtrab-trabakwak. No agala da pa iti trabahador mare. Aywan man mare. Si kanton ti mangibagagan ko na bilang laan. Naimbag ang bigat yung madam. Kastamat kan ka, Ira. Naibagabigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa. Wan madam. Nasapa ak taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya dayta? Amangan magsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarik nga awan trabaho na ita madam. Amangan no kayat yung alaan tapno agtrabaho mo iti grocery store yo. Maruntawin na. 35 na madam. Ala. Ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat numayat, mangrugi matlaangan inton bigat. Mare, rabin pamanam ngay. Mapanak di tabalay dadina mare. Huh? Bakit? Apay? Inak ibaga kan kwa ano kayat na ti agtrabaho. Umay iji pagtrab-trabaho ak inton bigat. Tanak kasarita kung ti akin ko iti grocery. Kasta ka di. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, para madlang ka dakwada nga agasawa da ita. Wad nga rod mare. Maalang nga rod labsan ka pa Inakon. Wad mare. Nakasarita kung ti akin kuko iti grocery a pagtrab-trabawak. Kat nakunana, ano kayat mo? Umay kay jay inton bigat tapno agsarita kayo. Kasta ka di, Mare. Ay na, agyaman ak unay Ala, awan anyaman na ka di mare. Umay ka inton bigat. Kalpasan ti panagsarita yo. Mabalin mo siguro ti mangruging agtrabaho. Wan man nga rod, Mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yu gayam ijay. Minimum amare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man, Mare. Wan mare, isu nga umay ka ijay. Sigurado ang magustuhan. O sige, Mare. Umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto. Tinagan ko, madam.
Anya, di na natuto kasta ka di? Ni Madam Met, di na toto laeng, Madam. Saan ang natuto? Ah, kunaklakit din. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni di bodega. Uwan, Madam. Kat anya, mayat ka kading agtrabaho dito'y? Una, Madam. Mayatak ngagtrabaho kada kayo. Nasaya at no kasta. Agtrabaho ka nga ron. Tapag saritaan ta intun malam ti may papan iti sweldo. Agyamanak, Madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldo mo iti nagtrabaho ang bakit? Ay, makabanog ang lakay. Ngaman niya ngay nga rod. Aganos na. Kituwa na. Kakaiso na ang adan ka iti trabaho. Wan nga rod lakay. Un gayam, kasano nga iti sweldo yung mati dyan? Minimum lakay. Pagsayaatan na laeng, at dabayad ti overtime. Mayatin na ita. Iso nga anusa mo rin dyan, barang ijay kang agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagam? Kat makapaasarmot dayjay nga ayra. Ne, iso tinang isarakan ka iti trabaho nga kaasar mo. Una, takunamlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo. Anya, Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. katanya nga ron nga. Iso tinabayagan ni jay. Di ka latabay-bayan. Anya lakit din. Aywan gayam, awan kami intun bigat. Ada atindaran mi akasar ti kaanakak. Kasta ka di, Madam. Katwa na. Kas iti sigod, sika ti makaamo iti counter, ah? Wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan, Madam. Siyak ti makam mo. O sige, agyaman na, Ira. Mapagtalkan kan mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, Madam. Ay, awan at talaga dayjay nga ayra. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti puruana. Anya? Taapay. Gapula ang tanako na ni Madam nga iso ti makaamo iti counter inton bigat. Tawan da. Kunam mo ilan no ison akalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Ay, unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim, bakit? Di ka latabay-bayan. Anya baybayan? Ha? Ti kuna na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na. Payman tasyak man ti mangidanon to. Anya? Addan to aldaw na dayjay nga ayra ko naktumot. Feeling malakas. Ha? Anya laki din. Anya? Abay, ano ko nam dayta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isula ang ti malakas iti akin kuko iti pagtrab-trabawan mi. What? Nagngato ti purwana ako na. Ay na, si kagadiman. Ni Ira, manumad ta natawan ngagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan nga ibagbagamot. Saan dalang nga amo ti ugali ni Ira iso akas jay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ne, kasla saan mumut ako mari dayja babae? Kasla saan mumut nga amo ti ugali na? Anya? Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit ijay counter no kas jay nga awan da, Madam. Ha? Idi pa ilang nga amok ti ugali na Ira. Iso asaan man a feeling malakas iti akin kukwa, no saan na akayat nga idanon ko ti katatao na? Ah, anya laki din. Nakunam ita
pay nga day bagam, ayara. Anya day jay. Kwa, agpakadak ko madam. Ha? Awanak inton bigat. Ada nga min napatag nga si kaswan may iti asawak. Sana balit inton bigat lang mat. Okay. Awan parikot iti dayta. Sikalaang mat ti awan inton bigat. Agyaman ak madam. Alangarod, agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kunti mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang daya babae. Ngem nalibag mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pay, agtatakaw daya babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputa na bayagan dayta nga ugali na. Iso adyak patyan, asaan nga agkup-kupit dayjay no kasta nga italot yu kankwana ti kaha. Ha? Iso asaan kayo kung mga agtalot unay kankwana, madam. Narigatin ko naktumag. Ay, ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayam, kupitan na lang. Nagadungaminon, titinaktakawan dayja a babae. Iso nga ibagbagak laang tipod no, madam. Okay. Kanyalagan nga iti kunaan ni Ira iti daytang embagam. Unay kamutan di na. Anya ko ma, tinapatag akit na ibagak tipod no iti akin kuko iti grocery. Abay, adda pamanagnak mo nagtatakaw ni Ira. Awan mo't kit di ah. Basta. Kaya po, kaslasan kang agpampanunot mo di na. Isuti nang isarkan ka iti trabaho. Ngamita, kasta tira aramidam itiliklikod na. Marurudak nga road. Kas lang amin iso ti kalaingan iti trabaho may. Gapo nga ata iso ti taltal kan damadam no kas jeng awanda. Ha? Agbibisin na unay. Makamukan man niya ti may baganakin ka. Binagaan kan, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sa pinagyaman kan kuana, iti panang isirak na kan ka iti trabaho. Ngamita, isumutan ti perperjam. Anya lakit din. Nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan madam. Adama ti kayat ko nga ibagakan ka? Anya ray ta madam. Idi nga minawan ka. Ada na ibagakan yak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyat kaya ti asawan. Nakuna na ngamin nga amuda ka kano ijaayan yung agtatakaw. Ken maysa, nakuna na asaan na kano apat dyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italat ko kan katika ha. Anya? Imbaga na day ta madam? Wan! Isu ti imbaga na idiawan ka. Diyak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Poo na yan adina. Anya nga taaya ti basol ko kankwana. Awan mati amok. Ha? Ala. Adalata kada kayo madam amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, gapot awan mo ti amok adakas nga aramid ko ayan mi. Sipod pay. Nyalakit din. Ay makapangariat at talaga day di babae tatang. Kaslasan ka na irwam iti ugali ni Dina. No dapal na iti may sa tao, dadaulin na. Aramidin na abay, tapno madadaul tinagan ti tao. Ay, iso lang nga rodan din sirek ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanya. Ay, yan niya laki day. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakawak. Sipod pa'y awan record ko diti barangay apa nagtaka, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao, no sumrek iti trabaho yaw. Tako na mag, asaan asimrek ita. Ay natatang, saan kun nga orayan asumrek pa'y? Inakman kiti iji balayda, kayat ko akasarita.
amo, Mare. Awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko ng data, Mare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amo? Tani, agburburak ti darakkan ka. Anya? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Tanapan may bagbaga kini madam agtatakawak. Kuwa, Mare. Awanan ka mo't itibay na niya. Kuwa, Mare. Mare tarupam. Sika lang arudan ti insarak ko iti trabaho? Ngam ita, syakmatan ti tadaalam iti nabay ka trabaho, salbag ka. Mare. Kuwa. Ay, nasayatan takan lakay. Anda ko, ngam saan ka akanunungan? Ala Ira, ikam iti pagnakman na, barang agnakam. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pay ngam saan na ka nga isakit. Gaputa saan at talagaan na saya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak? Anya lakit din. Uray saan kan asumrak no bigat, ta mga no burakak tirupam, jay sangwanan ni madam. Nagkunangamingan ka, amaban mo dadahilan ni Ira. Mare. Ura sino, akit makaunga titigas nga iramid mo. Ha? Sika lang arudan ti tinulungan da, tapno maadaan kay ti trabaho. Ngam kasta may lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka, iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare. Saanan talaga. Ay, rumbang lang. Kita ang manday ta, kat uray nila kay mo, kat saan na ka ngay sakit. Gabudaan muna, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilasa. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nila kay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ama, ang mga nuwagas na ladagita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasan. Bakit? Anya kasi dito ka ibagbagam. Ala, ingkan, tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Apayakas tabat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana, amok nga minti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, una ikan bilang. Awam ba siguro ti dakas na? Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit de taadan na pasadaan nila kay Mau. Oho, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya?
Ay, maamokla talagang adda pa naggusto day jay aros iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Ay, agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Aging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na, ading ko. No dagiti daddo mga tricycle drivers, masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuda dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud no dahi tamaano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti bariyang. Ne, 200 pesos matay ta. Nagadun ngay. Ang laki ting! Payamon! Sa labali, taaldam ti sweldo ita. Igatang mo dahi iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Agyaman ak nga roda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamutan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon kamutan amala daw nga agawid. oh, nahikan bakit? Sa dino ayo, ti paggabwa ka sa bali. Napana ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balay da. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gay jabalayda. Nagadum, laga. Sapay dagay jata tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin matan a pasaheros nila kay mo kapagimunam. Ah? Nalabas mo, dahi tapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa ang mangipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasodos iti panggap mo nga aramedan. Tama nga no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel paylaang. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kay dain, taing ka aglotaw, iti sagpitan nila kay maw. Anya laki dain. Nagalas at talaga ti ugali day apilang sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasam man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Adaw tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamot no iso akaagaw nila kayo na.
Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun ay adaya pilang. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga isuka pa'y kumaamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay naku mare, saan lang nga sikat ipag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napanamatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituluda kay balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Hoy, nalabas sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mo't nga asawa na, nagdakas ti panagpampanunot na. Wan nga rod mare. Agasam man, napan imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyag, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apa agas na tilang ang bagay. At ka di parikot. Kasi lang nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka. Naturog ak itay napigsa ti Tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik biyag ko nagtumat. Yeah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno? Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubungam ah. No daman ti rumbang agbutang, dabakla ka ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat, ngabday takit din nalabas a panagim-imod mo ti ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na a panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikakman ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook? Ha?
Anyat kahit masawan. Dito man, Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa, Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ibabay nakatata. Ay, ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo ti nabain na. Talagang nga-impose na ti rupa ta. Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga, mare. Kitaam kat nagatong tinagkongkoment, Awanan, nadadaalan tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabas apa nagim-imon na. Awan mo ti kinapod no na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang mo't lalo kaaagaw ti asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, Marimar. Kampusan ko. Awanan ka mo't itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap nga mang agaw kan kwa na. Maawatam? Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamat lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? ay, kwa mare. Saan ko mamat Indilit ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indilit mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan mi. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Ano niya? Yak amo na niya't may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaamo ka mang sulbari ti dayta parikot mo. Total, si kamat tagararamid. Ha? Gapulang dayta tinalabas sa panagim-imon mo. Amom, husto ni Rose, itinaybaganakan ka. Dayta panagim-imon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko, kat pagatapam a babae, kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dayta nga aramid mo. Sulbaram, dayta nga problemam dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay, saan? Saan nakamalanay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno amom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit tinaramid ko kada kayo. Oh, uran niya pa'y tilablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapoy iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawa. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikaso mikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Ngalaki igding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan kapilang. Nana, agasam man, tauray nila kay maukat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nang ipost iti ruprupa da.
Ay kaanya nga rod ngay, no iso day ti pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnal pasan ti amin. Day ti bunga tinalabal sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mo, ngam nagturad ka ki din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita ka dakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng at dapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.